محترم استاد قرآن دے ما حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تنصیحت کی وے ابو ہریرہ تنکح المرأة لأربع دیمی زنان سر سرور وجوہات نکاح کے دیشی لمالها دا وجد مال دا غینم ولحسبها دا وجد حسب نسب دا غینم ولجوانها دا وجد حسن او دا خائز دا غینم ولدینها دا وجد دین دا غینم فظفر بذات دینی تربتی اداک ابوریت دین کا ترجیح ورکل سنن خورو کی کگرشن متمد الحدیث مشکات شریف کتاب نکاح کی موجود ہے دا حدیث راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام چچاتے نصیحت اور وصیت کرے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تصور ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دا ابو ہریرہ میں اس کے رشتہ سدا تعلق سدے ذکر انسان کا رشتہ و نسبت معلوم کی بے انسان دا نصیحت دا اہمیت اندازہ لگولیشی تصور ہوئی اول نمبر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ شاگرد دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاذ دے اور یہ استاذ سے خبر شاگرد باندے سمر مہربان و شدید ہوئی سمر زیادہ ہمدرد ہوئی دوم ایوکلام لبچی ہمدرد و خیفان شکے دے نمبر دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی دے اور ابو ہریرہ امتی دے رضی اللہ عنہ اور یہ استاذ یہ نبی چپ اخبر امتی سمر مہربان و خیفان ہوئی دوم ایوکو دخبر بچی خیفان و مہربان شکے دے اور بے خصوصا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک قرآن گواہی دادا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما علیتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم قرآن مجید گواہی دادا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم قرآن مجید گواہی دادا کہ اللہ پیغمبر دخل امت دبارہ چڑھا کر قرآن رازلو تو آہا ما انزلنا علیک قرآن لتشرع پیغمبر و قرآن دلیل پارندنے نظیم کرے چیت اخبر زام پر تکلیف کی افتگی کرے تو امت دبارہ چڑھا کر قرآن رازلو لعلک باقی و نفسک علا اللہ یکون امور ملی پیغمبر کی ایمان نرو نیت اخبر زام وجلی کرے تو امت دبارہ چڑھا کر قرآن رازلو انکا لا تهدی من احبرتا ولكن اللہ یهدی من یشاء کرے قرآن مجید رازلو سوال علیہم انزلتہو ام لم تنزلو لا یؤمنون تصویر اللہ پیغمبر محبت گوری بے سیرت کتاب کے اندر